Akaswani Imphal Wahengbam Rajesh na pau pajari ahanbada maruba pau. Humudra tret suba Ganatantra Divas Palan Manipur ngasi beating the retreat pangtok na loisin kre. Koirengai airfield Manipur miyamda kusinanaba hanagi Mukhyamantri Nongthombam Birena Kendra gi puning singsilakli. Kuki Inpi Manipur amasung United Naga Council gi apunba mifam amang ngasi kangpokpida pangtok kre. Mapalam singda leiba Manipuri singna Raja sa sanglakpada protected area permit lawnaba honabada kudongsadaba kaya mayoknariba adugi matangda RK Imo MLA na Rajapal Ajay Kumar Balada serol ama pisinkre amasung sangsaki budget mifam ahengdegi horgani mifam gi mangwana ngasi sarkarna rajniti dol punamaki mifam ama pangthokre. Humudra tret suba Ganatantra Divas Palan Manipur ngasi beating the retreat pangtok tuna loisin kre. Imphal gi ahanba Manipur Rifles Parade Ground da pangtok ki bathoram aduda Rajapal Ajay Kumar Balana ngarang pangtok ki Ganatantra Divas ki tongan ba sangdamnaba singda makok mathang takraba singda manamatom yenthokki. Thoram aduda Chief Secretary Punik Kumar Goel, MLA sing civil amadi police ki makok thongba official sing saruk yaki. Ngasi loisinbagi thoram da pangtok ki folk dance competition da makok mathang takraba singda Rajapal na mana kusinaki. Ngasi ki folk dance competition aduda jagoi kanglup tara marina saruk yaki. Bisnupur jila gi Ibudau Loya Lakpa Manipuri dance group na ahanba, Jiribam jila gi Isiel jagoi lupna anisuba amasung Kamjong jila gi Chakma Arts and Cultural Academy na ahum suba taki. Folk dance competition da saruk yaki ba singsu certificate amadi mana kusinaki. Beating the retreat ngarang saruk yakiba tongan ba band party na ningthijarba band gi display su utki. Imphal East ki Koirengai airfield Manipur miyamda kusinanaba hanagi Mukhyamantri Nongthombam Birena Kendra gi Ngaksel Mantri Rajnath Singh amasung mari lainaba official singgi pungning singsilakli. Warola maja siri biren hai Koirengai airfield asi Manipur miyangi oinadi supnatki lam amakak nate masidi ani suba malemgi lanjawgi airfield oiduna malemgi itihaski sakhini. Airfield asina Battle of Imphal la chauraba thogdang loki masina Manipur khakta natana leibak pumbagi oina kathokpa amasung leibak asi sengatpagi achauba ningsing mami ama oiri. Siri biren hai Koirengai airfield asi hauji security force singna leiri amadi airfield asi miyam kungna leiba mafam amada lei. Mangna hai masida leiriba security force asi atopa mafam amada hongdok anduna aitihasik orba mafam asi tungi mirolgi damak ngak senduna thamba yamnamak tangai fade. Kuki Inpi Manipur amasung United Naga Council gi apunba mifam amangasi kangpokpi da pangthokre. Aikhoi gi kangpokpi paumi bagunai singsit na hai mifam aduna ngarang ke Songlung Part 2 village da yum kaya mai thadok lambagi thong adubo yaningdaba phongdokki. Loop ani asina miyam amadi mari leinaba singda santi leina amadi makhal khudimaki hinsa thadoknaba appeal tawri. Jati Kanglup anigi marakta nungainadaba thokpa yaba wapam sing social media da thagatanaba Kuki Inpi Manipur amasung United Naga Council gi president thokpa cherol amana hairi. Mifam maduna mayum makai mang taklaba imung singi awabada saruk yabaga loinana khudakki oiba tengbang pinaba warep naki. Mifam madugi matangda United Naga Council gi president NG Lorhona asumna hai. We appealed to our people, both Kukis and Nagas, to refrain from such kind of violence in future also. So we have come to conclude that we will work hand in hand. In the near future also, we will be coordinating in whatever problem arises or dispute arises so that it can be minimized and localized, and we could have the opportunity, the privilege to prevent such kind of any eventualities. Council of Higher Secondary Education Manipur na lawba class 12 parikha gi center sing laukthokle punna center sa matara treta parikha asi thagani. Akupa marol council gi website www.cosem.nic.in gi khangba yagani. Amaramda class 11 amasung class 12 ki parikha gi damak supervisor officer in charge amasung flying squad team member sing gi oiba mifam ama lagliba irai numita tongan ba jila sing da pangthoklagani haina council gi secretary ke asi kumar thokpa cherol amana khangalakli.
नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय एकाडमी की सेशन लिसिंगनी कुंतरुक कुंतरे की ओइना क्लास 6 मिंग चन्नबगीदमक काउंसिलिंग ngasi जोनल एजुकेशन ऑफिस लोंगमाई पार्ट 3 नोने जिला दा पांगथोक्रे काउंसिलिंग असिगीदमक महिरोई हुंबुरा मरीरोमना रजिस्टर तौखी पाउगी मरकथना ब्रेक अमा लिटिल क्लिनिक नगरम इम्फाल ना मियाम द मतम ग चुनरबा अना लाइंगी खुदोंग चाबा पिजरी 24/7 इमरजेंसी अमसुंग ट्रॉमा केयर एडवांस न्यूरो सर्जरी की मटेंग ना ब्रेन अमदी स्पाइन सर्जरी हेड इंजुरी अमसुंग ट्रॉमा केयर स्लिप डिस्क अमसुंग स्पाइन डिसऑर्डर ब्रेन ट्यूमर अमदी स्ट्रोक मैनेजमेंट की खुदोंग चाबा फंगबीगनी स्पेशलाइज्ड सर्जरी दा हेपाटो पेनक्रियाटो बाइलरी अमसुंग जीआई ऑन्को सर्जरी लेपारो एंडोस्कोपिक जीआई ऑन्को सर्जरी कॉम्प्लेक्स जीआई प्रोसीजर एडवांस जीआई लेपारोस्कोपी अमसुंग एंडोस्कोपी गॉल ब्लैडर सर्जरी ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजी एडवांस ऑर्थोपेडिक सर्जरी नी एंड हिप रिप्लेसमेंट की खुदोंग चाबसु फंगबीगनी इक्विपमेंट सुना लेरबा आईसीयू एंडोस्कोपी एंड ब्रोंकोस्कोपी ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप क्यूसा अमसुंग सी आर्म इमेजिंग की खुदोंग चाबसु लिटिल क्लिनिक ना मियाम द पिजरी हेना कुपम मरोलगीदमक मोबाइल नंबर 7627959210 दा खंगबा यागनी ताबिरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फालदगिनी मपान लमसिंगदा लेबा मणिपुरी सिंगना राज्यसे संगलकपदा प्रोटेक्टेड एरिया परमिट PAP लौनबा होनबदा खुदोंचादबा कया मायोकनरिबा अदुगी मतंगदा RK इमो MLA ना राज्यपाल अजय कुमार बलादा सेरोल अमा इदुना हाइजख्रे राज्यपाल इबा सेरोल अदुदा Siri Imon Hai, Manipur की मपान लेबा मियोइसिंग अमदी मखोइगी इमुंग मनुंगना राज्य से संगनब होनबदा खुदोंचादबा कया मारू मायोकनरी मसीना मरम ओरगा PAP सिस्टम द खरा होंगदोक होंजिंग तौबिनबा महांगना प्रस्ताव तौकी हौजिक ऑनलाइन की खुथांगदा पीरिबा PAP की सिस्टम असी हेना मापांगल कंखटअनबा PAP एप्लीकेशन की थबक थौरमसिंग अपीबा मतम अमगी मनुंगदा लोइसिंगदबनी हाइबना सिंगबा वाफमसिंग याउरी लेबाक असिदा नुपीसिंगबु ngak senbinaba leiriba ainsing amadi makhoi hak haibasigi matangda nomagi oiba miyam khangminabagi thoram ama Imphal Isilagi New Second leiba Dindailung Community Hall da pangthokre thoramadu Manipur State Commission for Women amasung Dindailung Women's Society New Second punna sinbani thoramadu da Manipur State Commission for Women's ki chairperson TH Tiningpham Monsang Commission ki member SK Sophia Commission ki member secretary W Phajatombi Debina Singba saru yakhi थौरमदु वांगांगबदा कमीशन की चेयरपर्सन श्रीमती तिरिंगफम मोनसांगना नुपी सिंगी आइनगी हक निंगथीना खंगनबा होनगदबनी मांगहाई राज्य सिनबा थुंगबदा कमीशनना नुपी सिंगी याइपा थौरांग अमसुंग शक्ति पीनबा होनदुना लागली तंगदु लेताबा अमसुंग चौखटपा समाज अमा ओइनबा मिपुंग खुदिमंगना अमत्तो ओइना नुपी सिंगी हक सौगपिनबा महांगना अपील तौकी कुंट्रा सुबह नेशनल रोड सेफ्टी मनका मरी लेना मियामबु लंबीदा असो एंगाम थोक्तनबगी मतंगदा हेमना बाहप तहनबगी थौरम अमा ngasi नोने जिला की लोंगमाई बाजार पांगथोक्रे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट पुलिस अमसुंग डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिस नोने ना सिनबा थौरम अदुदा लंबीदा असो एंगाम थोक्तनबगी दमक मियामबु बाहप तहनबा स्ट्रीट प्ले उटकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फ्रेजोलना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ थौरांगी मखादा उ चारा सिंह थाबगी थौरम अमा पांगथोक्रे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फ्रेजोलना डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिस अमसुंग डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर का पुनः सिनबा थौरम असिगी पांदमदी होंगलकलिबा अयिंग असागी अवोनबा असि खरदंग ओरबसु कन्नबा अमदी मियामदा मसिगी मतंगदा हेना खंगनबनी जिला असिगी डिप्यूटी कमिश्नर मनवाम सिंहना लुचिंगदुना डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स की अकोबदा उ चारा सिंह थाकी केंद्र की डोनर मंत्रालय की मखादा लेबा नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की मतेंग लोइनना DM कॉलेज ऑफ साइंस की जूलॉजी अमसुंग रूरल डेवलपमेंट एजेंसी ना सेंदुना नुमित उमनी चथगदबा सोइबुम सेंबा अमसुंग पैकेजिंग तौबगी मतंगदा राज्य सिगी थपक फंगद्रिबा नहासिंगी ओबा ट्रेनिंग अमा धनमंजुरी यूनिवर्सिटी की DM कॉलेज ऑफ साइंस की सेंट्रल हॉल दा ngasiगी हौक्रे ट्रेनिंग अदुदा एंटरप्रेन्योर ओइनिंगबा मियोइसिंग अमदी कॉलेज असिगी मैरोइसिंग सरुक याखी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट MG नरेगाबु हौजिक पालिबा सरकार असिना विकसित भारत जी राम जी हाइना ममिंग ओनबा संसद बिल पुथोक्तुना होनरकिबा अदुबु यानिंगदबा फोंगदोक्तुना भारत पुंबदा संगसिलिबा खोंजंगी सरुक अमा ओइना थौबाल जिला की हैरोक पार्टू मयाई लेकाई लंपाक्ता कांग्रेस थौमीसिंगना वाकत खोंजंग चंगचिंगक्रे MPCC na ngarang Manipur gi jila khodimakta MG नरेगा की एक होंगबा यारोय खोंगंगी लायरबा मियांगी हक खंगदबनी हाइना खोंजंग चंगचिंगकी Manipuri film Bung BAFTA award की दमक नॉमिनेट तौरे फरहान अख्तर ना प्रोड्यूस तौबा अमसुंग रितेश सिद्वानी ना एक्सेल एंटरटेनमेंट की फिल्म असी बेस्ट चिल्ड्रेन अमसुंग फैमिली फिल्म कैटेगरी दा नॉमिनेट तौबनी बुंग असी लक्ष्मी प्रिया देवी की अहानबा फीचर फिल्म ने
Central Agricultural University CAU Imphal lingkakibagi kuntraw humdoi suba kumon thorum ngasi iroi semba Imphal da leba masi campus ta pangthokre thorum adu Bharat Army gi retired Lieutenant General Dr. Konsam Himalaya Singh Saruk Yaki thorum du wangang bada mang hai lebak asigi chinjak watanaba honabada law singuna lawriba maruiba thokdang amasung awang nongpok lamdambu wata padaba lamdam ama hoinaba honabada law singuna achoba thokdang lawri Thorum the Wangang Bada CAU gi Vice Chancellor Dr. Anupam Mishra Hai Hauki Bachahi Manga Asda University Asi National Agricultural Education Accreditation Board na Sahi Asigi Mars Kuntare Pauba accredited Taukre. Raizigi Agriculture Bibaki Makada Academic Session Lisingani Kuntaruk Kuntareki Oina Tongan College Amadi University Singda BSc Honors Agriculture Amasung Allied Course Ming Chanabagidamag Mahiroi Sing Khanbada Common University Entrance Test UG Lisingani Kuntarukta Panglakpa Mark the Yenglaga Khangani Haina Rajya Sarkar ki Joint Secretary Agriculture ki Cherol Aman Hairi Akupa Marol Bibak Asigi Khangbayagani Hairi Matang thagi tara mathoyagina tara mari phawat Nai Delhi gi Prakriti Maidan da leba Bharat Mandapam Convention Center da pangthokadaba chahi gi oba International Conference on Evolving Landscape of Housing Finance Inclusivity Stability and Sustainability Manipur gi panthobi Housing Finance Company Limited ki Chairman and Managing Director Thoksom Hemo Saruk Yagani Asia Pacific Union for Housing Finance Amadi National Housing Bank Anina Kusamadra Pangtokpa Antarjati Thaki Oba Conference Asida Maling Yoming Leraba Myoy Kyana Wangangari Amadi Delegate Kya Saruk Yagani Akasbani Imphal Pau Tabiri Sangsaki budget mifam gi mangoy na ngasi sarkar na kauba rajniti dol punamaki mifam ama Parliament House ki NXC da pangthokre mifam adu ngaksel mantri Rajnath Singh na sababati oiki Rajya Sabha gi lusingba JP Nadda Kendra gi Parliamentary Affairs Mantri Kiren Rijiju Parliamentary Affairs ki Rajya Mantri Singh Arjun Ram Meghwal amasung Dr. L Murugan mifam duda yauki Congress Lusingba Jairam Ramesh, DMK ki Lusingbi Tiruchi Siba, Trinamool Congress ki Lusingbi Sagarika Ghosh amasung Samajwadi Party ki MP Ram Gopal Yadav na singbasu mifam du yauki. Sangsaki budget mifam hayeng digi hauraga April ani phawba chathagani marakta break ama laigani mifam lorba tungda paumi singda wangang mada Parliamentary Affairs Mantri Kiren Rijiju hai budget mifam asigi ahanba sarukta Rashtrapati gi bhasan thagapagi motion ama amasung tungda sabha animakta budget khanagani Hauzik sanabagi pau Waikhom Chitradhani dagi Nongchup Bengal gi Baligunj ta pangthokiba India Open International Kickboxing Championship ta Manipur dagi sanaroi ahum amadi official anina saruk yaki maduda Manipur na sanagi takaman ama sanjangi takaman ama fanglaki haina International Sport Kickboxing Association Manipur gi cherol amana hairi All Moirang Football Association na sindu na ngasi dagi tara taruk suba Loktak Trophy Invitational Football Tournament lisingani kuntaru haudokre haudopagi thoromda Bisnupur Jilla gi Deputy Commissioner Puja Ilangbam saruk yaki ahanba match ta Utlaw FC na Aksa Kwakta Bupanjil ani shinoda thoikre Manga suba nong Grand Trophy Men's Open Football Tournament ki ngasi sanakiba pre-quarter final match ta YDCL Pungdongbam na YYC Yorbumbu Panjil ama sinoda thoiki atopa match amada EUSC Telona BSU Kakchingbu Panjil ani sinoda thoiki Tara Nipal suba Manipur State League lisingani kun mga kuntaruki ngasi sanakiba match ta NMSA na Imphal FA Bu Panjil ani shinoda thoiki atopa match singda United Progressive Adults Association na Youth Development Organization Bu Panjil taret anida amadi Tidim Road Athletic Union na Football Club Kumbi Bu Panjil ani shinoda thoiki Haurebi Northern Star Club amadi Haurebi Apunba FC na Sinduna chathariba Taruk Suba Chandranadi Trophy gi ngasi sanakiba ahanba semi-final match ta Kumal Leibak Mayang Imphal na Sana FC Thobal Bu Panjil ani shinoda thoiduna final changkre District Sports Association Kakching na sinduna chathariba taramapal suba DSA Trophy Championship lisingani kuntaru ki ngasi sanakiba match ta SFC Sorana Aksa Kakching Khuno Bu Panjil manga amada thoikre Taruk Suba Village Level Open Football Tournament lisingani kuntaru ki ngasi sanakiba match ta MPA Thaunawjam amadi Thongjau Union Club Panjil amamom naduna draw chatkre Rajesh Thagachari Chitradhani Aroibeda Maroe Pau Humudrate Suba Ganatanda Divas Palan Manipur ngasi beating the retreat pangthokna loisan kre Koirengai Airfield Manipur Miamda Kusinanaba Hanagi Mukhyamantri Nongthomam Birena Kendra gi pungning singsilakli Kuki Inpi Manipur amasung United Naga Council gi apun mamipam amangasi Kangpopi da pangthokre Mapal lamsingda leiba Manipuri singna Rajya sa sanglapada protected area permit launa bohonabada khudongsadaba kaya main oreba adugi matangda RK Imolo MLA na Rajapal Ajay Kumar Barada Serol ama pisingkre amasung sangsaki budget mifam hayengdegi haurgani mifam gi mangoy na ngasi sarkar na rajniti dol punamaki mifam ama pangthokre pau loijare